I waka eke atu ngā iwi o te kāui maunga me te motu ki te tautoko i te rangatira au o Te Puni Kōkiri. Ngā kōrero a tāhua, ngā kōrero Kua ari kua ne, kua nā te mea kua riro i a Dion i tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, ki eke ki ngā taumata e tika ana. Ko Dion Tuuta te reo wakautu i ngā mii o Te Puni Kōkiri ki te wakatau. Kua ki tenei, kua tae mai tana matu aiwi o te mau ngā Taranaki ki te tautoko i aia. E hara nāko i tohu nā te tumu kaimahi o te Kawamataho, a Sir Brian Rochoki i whiriwhiri a Dion, hei tangata mārohi mo tēnei tauranga. Engari, nāko anō tērā tohu i tautoko, nā te kāpinata hoki i whakarewa. E kua ana te kāwanatanga ki te kōpūtanga nei, māne waka tutuki i ngā kaupapa waka wanake i te iwi Māori. E māna ko takoto nui ke mui te aroaro o te tangata. Tuatahi, ko te rahinga me te matatorutanga o te pūtea, kai wāhi ke. Iti iho i te kore irakati rima pai henati o te pūtea ka tau ki a Te Puni Kōkiri. Ko te tino kaupapa o Te Puni Kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te korona hoki. Mō ngā taueri mai aere ake nei, ko Dion te eke retari wanake Māori me te tumu wakarai o Te Puni Kōkiri. Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki a hau i tēnei rā, tuatahi, i tēnei tūranga hau. Engari ka riro mā tēnei tangata hoki e whakatōpū i te anga whakamua o te kāwanatanga katoa, me te whakapūtea, me te tautoko hoki ngā mahi Māori nei. A key function of our role is to monitor and report on how the public service is moving, but also to promote all of those things that can provide greater opportunity to our whānau Māori. I ahu mai i ngā reke i ngā waka mori-tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo ai e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau wakaiti. Mai te tā o tōna whānau o na apu me o na iwi, wakawiti atu ki te tari Māori o te karau. Aroha Broughton Pue, Taiuru News. Ko te reo